Bamwita Julian Alvarez. Julian Alvarez rutahizamu w'umunya-Argentine asanzwe akina ikipe ya Atletico Madrid, maze igihe kinini yifuza ko yasohoka muri ino ekipe. Murabizi neza ko icyifuzo cye na priorite ye ko ari kujya muri ekipe ya FC Barcelona, gusa Atletico Madrid ikomeza kugenda imwangira idashaka ko ajya muri Barca, yo igaprefera ko yamugurisha muri Arsenal. Kugeza amagingo ya rero update irimo igenda isohoka nuko ekipe ya Chelsea nayo yamaze kuba yinjira muri ino deal, ndetse yamaze no kuba yinjira muri ino course yo kuba yasinyisha Julian Alvarez, ndetse timu Tokyo ikomeza itubwira yuko ngo Chelsea yaba yanabonyemo boost cyangwa se yo kuza kubisoza ino transfer ikaza kuba yakora iyo gapapu. So mbere ko twinjira muri details zose zino gapapu, reka mbanze nshimire cyane mwese mwamaze kwanda subscribe hano kuri Game Sport Hub, abatarayikanda ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo kande subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi uko bwije nuko bukeye. Ukanda like kuri no video, jya muri comment section uduhe igitekerezo cyawe, ubundi ibintu birushaho kugenda neza. Batangiye batwibutsa ngo uwitwa Julian Alvarez ni ibintu atigeze agira ibanga cyangwa se ni ibintu amaze igihe kinini atangaza bishyira ku karubanda, amenyesha abantu yuko we icyifuzo cyo na priorite ye ari uko yava muri ino ekipe ya Atletico Madrid akaba yakwigendera, ndetse akaba yifuza kujya muri ekipe ya Barcelona. Murabizi neza ko iyo ni circulation imaze igihe kinini, ni saga tumaranye nayo bagakomeza batubwira ngo Alvarez made his return to the Metropolitano Stadium on Sunday where he was subjected to a chorus of jeers from Atletico supporters. Uwitwa Julian Alvarez ubwo yagarukaga mu kibuga cyangwa se ubwo yongeraga gukina agira debut we wanda ku munsi wo ku cyumweru, murabizi ko abafana ba Atletico Madrid batangiye kumubuwinga, bamukorera amakoras bavuga ati umukinnyi ntabwo tumushaka, turamwirukanye, ntabwo tumukeneye muri ino ekipe yacu, mushaka ahantu mumushyira nyine. Bona yuko abafana bamurakariye cyane. Icyo gihe rero ekipe ya Barcelona murabizi neza ko kugeza amagingo nayo cyane mirakurikirana no ditegereje kureba yuko ribuze kubona umwanya mwiza kugira ngo yongere kongeraho amafaranga cyangwa se yongere ibidding bundi bushyashya, nyuma yuko bari batanze bid ya miliyoni 100 bikaza kurangira ino ekipe izanze. Bakavuga yuko rero Atletico Madrid ngo yabe yatangiye kubwira ekipe ya Barcelona ngo nimba yumva ko ishaka Julian Alvarez igomba kuza kuba yishyura miliyoni 200 z'amayero. Aho niho deal ya Barcelona na Julian Alvarez ihagaze, ndetse ibyo ni nabyo biri buze kuba bisabwa kugira ngo Atletico Madrid yemere kuba yamugurisha muri Barcelona. Ariko nanone bagakomeza kubwira ngo ekipe ya Arsenal ndetse na Chelsea zose zirimo zirakurikira hafi no deal kugira ngo ubwo witwa Julian Alvarez ari buze kuba afasha umwanzuro ko yakwerekeza muri Premier League nanone cyangwa se kuba yagaruka muri Premier League, zize kwita zifatirana ayo mahirwe yo kuba zahita zimusinyisha. Bakakubwira ngo as per Italian transfer reporter Nico Schiller, Chelsea have begun the process of signing the 26 years old by contacting Atletico. Cyasati nkuko birimo bitangazwa n'umunyamakuru w'umutaliyani bita Nico Schiller, Chelsea ngo yaba yatangiye ibiganiro ndetse yaba yamaze no kuba yinjira muri process yo kuba yasinyisha no rutahizamu imyaka 26. Uyu Schiller yandika kuri Instagram ya kuri X yagize ati Alvarez has an agreement with Barca and pushing to leave Atletico Madrid, which would not want to sell him to FC Barcelona. Ati uwitwa Julian Alvarez yamaze kwa yumvikana na Atletico Madrid cyangwa se bafite ibyo bumvikanye na Barcelona ku ma personal terms, ndetse arimo aranapushinga agira ngo ariko yava muri ekipe ya Atletico Madrid ajya muri Barca, usibye ko Atletico nyine itifuza kuza kuyimugurisha muri ekipe ya Barca. Akomeza atubwira ati after Arsenal, Chelsea have also shown an interest in the Argentinian striker. Cyasati nyuma ya ekipe ya Arsenal n'iyo Barcelona zari zimusanzwe, ekipe ya Chelsea nayo yatangiye gukurikira hafi ndetse yatangiye kugaragaza uburyo yifuza ndetse inakenewe na rutahizamu w'umunya-Argentine. Chelsea have explored the condition of Julian Alvarez possible deal last Thursday during the meeting in London with Atletico Madrid, when Atletico opened talk to try to sign Nicolas Jackson from Chelsea, but Aston Villa are also working to sign Jackson. Cyasati ekipe ya Chelsea yabajije cyase sinongeramo condition inabaza icyo biri buze kwisaba nyine kugira ngo ibone witwa Julian Alvarez we yamugura imuvanye muri ekipe ya Atletico Madrid ku munsi wo kwa kane washize, ubwo ino ekipe ya Atletico Madrid na Chelsea zari zahuriye London. Murabyibuka ko bundi kwa kane ekipe ya Arsenal yari yatumije Atletico Madrid bagira ibyo baganira kuri deal ya Julian Alvarez. Rero Atletico Madrid yaje kuhava ihita no kwa Chelsea igiye kwigibariza no kuganira ku byitwa Nicolas Jackson ngo barebe ko baza kubamusubiza mu gihugu cya Spain, akaba ari we ujya kubakinira, cyane ko kugeza amaginga ya ekipe ya Atletico Madrid nayo irabizi kandi iremera kuri igishoboka icyo cyose kugira ngo ize kwibona
rutahizamu yongera muri ino ekipe. Aho rero akakomeza atubwira ati aho ngaho barimo baganira ku byitwa Nicolas Jackson nibwo ekipe ya Atletico Madrid nayo yahise ibazwa cyangwa se nibwo Chelsea yahise profita Atletico yibaza ku bigendanye na deal na situation yo kuba yakwibonera uwitwa Julian Alvarez. Bakakubwira ngo igihe cyose ekipe ya Chelsea yabibashije kugurisha Nicolas Jackson muri ekipe ya Atletico Madrid byaza kurangira byorohereje ino deal cyane ko ekipe ya Atletico nayo yabimaze kubona rutahizamu iri buze kubikoresha ku buryo bashobora kuba bahita batekereza kuza kuba barekura uno mukinnyi. Rero akavuga ngo mu gihe ama ekipe yombi burya yaba amaze gukorana deal undi agashaka kutenjira muri iyo deal nanone hari uburyo nyine ibiganiro baba bari bamazemo iminsi bisa nk'ibigenda byoroshya situation cyangwa se bita bigenda byoroshya ibiganiro bindi baba bagiye kujyamo ku buryo nimba nkugurishije umukinnyi wanjye nawe ukahita ushaka kugura umukinnyi ko nkahita nshaka kugura umukinnyi wawe hari uburyo ibyo biganiro byora. Rero bakavuga ati aho niho ahanini harimo hashingirwa izo mbaraga zo kuba ino Gapapa ishobora kuza kuba yakunda biramutse ekipe ya Chelsea iramutse bishyizemo imbaraga, ariko nanone ahanini bikabanza guturuka ku burenganzira n'indengayobora y'uwitwa Julian Alvarez igihe cyose yari buze ko afunguye amarembo yo kwinjira mu gihugu cy'Ubwongereza. Kugeza amagingo rero ekipe ya Chelsea nibyo yamaze kwigaragaza interest yayo, yamaze no kuba iganiriza Atletico Madrid ibwira icyifuzo cyayo n'igitekerezo cyayo cyo kuba yasinyisha ino rutahizamu wabo, ariko nyine bose yaba cyo kimwe Chelsea cyo kimwe na Arsenal baracyategereje kureba yuko ekipe ya Atletico Madrid na Julian Alvarez bari buze kuba bemeye ndetse bafunguye imiryango kuza kuba bakwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza. Kugeza amagingo rero bakakubwira yuko ngo bigendanye no kuba ekipe ya Chelsea bari ya Julian Nicolas Jackson agaciro ka $65 bakatekereza ko bishobora kuza kuba byakora kuba bahita baricinga agreement na ekipe ya Atletico Madrid igihe cyose Julian Alvarez yaba bemereye cyangwa se igihe cyose Julian Alvarez yaba ahaye uburenganzira bwo gukora iyo deal, kubera yuko nyine ayo mafaranga bashobora kuza kuyaheraho bakahita bajya kubidinga. Ikindi kandi ekipe ya Chelsea, ekipe ya Atletico Madrid ntabwo yiteguye kuza kwishyuza $200,000 amakipe yo mu Bwongereza, ahubwo nk'uko birimo bitangazwa na DAZN bari kutubwira ko $150 ziri buze kuba zihagije kore ekipe iyo ariyo yose nyine iturutse mu kindi gihugu kitari. Ariko nanone bigendanye n'ibyo witwa Fabrizio Romano arimo atubwira kuri no deal na ekipe ya Arsenal, yatubwiye ngo and don't forget about Arsenal because my understanding, as I told you in the recent video and I keep telling you today, is that Arsenal is financially believe internally they could afford a deal of Julian Alvarez, especially if Gabriel Martinelli goes to Al Hilal and this deal is ongoing. The price is open to join Al Hilal, so Martinelli to Al Hilal is possible. Nk'uko natangiye bibabwira cyangwa se nk'uko ndimo nkomeza kugenda mbibabwira nk'uko nabivuze no muri video zanjye za mbere, nimwibagirwe ko ekipe ya Arsenal nta kibazo ifite ku bigendanye na financially, yizera kandi itekereza yuko ifite ubushobozi bwose nicyo bisaba cyose kugira ngo ibe yakwafodinga cyangwa se ibe yakora deal witwa Julian Alvarez. Noneho mu gihe witwa Gabriel Martinelli yaba agiye muri ekipe ya Al Hilal ndetse na nayo mafaranga nyine ari buze kwa yishyuwe na amafaranga bashobora kuza guheraho kugira ngo bafodinge izo $150 barimo bacibwa na ekipe ya Atletico Madrid. Kugeza amagingo rero ku situation ihagaze ari naho ahantu harimo aturukira imbaraga zo kuza kuba Chelsea yakora ino Gapapa, byose ariko ari byo gutegereza bikarebwa uko biri buze kuba bigenda. Arsenal yamaze kwifata umwanzuro ko itari buze gukora swap deal cyangwa se itari buze kuba itanga miliyoni zabo ngo inongereho rutahizamu bita Victor Gyökeres, kahubwo agomba kuhaguma. Alvarez yanaza akaba agomba kuza nyine gukinana no guhangana bahataniye umwanya. Bakavuga ngo rero mu gihe cyose ikipe ya Chelsea yaba yemeye gutanga Julian Alvarez nako Nicolas Jackson bishobora kuza kurangira noneho bavuze ngo kugira ngo tubyite kari ukugura akatubyite swap deal kugira ngo binoborohereze kuza kwahita babona uwitwa Julian Alvarez banatere Gapapa ino ekipe ya Arsenal. Kugeza amagingo rero ikintu twaba tumenye kuri no deal nuko uwitwa Julian Alvarez aracyifuza kandi aracyaprefera kujya muri Barcelona. Ikindi kintu cya kabiri, ekipe ya Atletico Madrid iri interested mu witwa Nicolas Jackson kubera yuko n'ubundi yamaze no kwimenyeshwa ko itari buze guhabwa Victor Gyökeres. Bagakomeza tubwira yuko rero bishobora kuza kurangira ekipe ya Atletico Madrid mu buryo bwo gusa nayo nk'inaye mu Arsenal yimye Victor Gyökeres bifuzaga mbere, yanze amafaranga yabo ikaba yafata aya Chelsea mu gihe cyose niyo yamaze kwiha Nicolas Jackson. Ni ugutegereza tukareba, ariko nyine ahanini no transfer yose ishingiye kuri deal cyangwa se ishingiye ku cyemezo n'umwanzuro witwa Julian Alvarez ari buze gufata. Ni ibyo wamenye kuri no Gapapa irimo igenda ivugwa
reka dutegereze kandi twongere dore muri video zikurikiraho tugende tureba ese ni iyihe update irimo igenda iza, ibyo byose ndetse n'ibindi nibyo turi bukomeze gusanga hano kuri Game Sport Hub. Coco kaduhure muri comment section tube twiganirira.